President Museveni omuribanda tayayiro mucyara haireta himbisibwe okorwa mucyaro cyacyaro kobwa si omuwade ya cyaruhanga Kagongo division kandogu nari sempunu highlight arukugamba na mukuru wihanga na yesima bwa sente za PDM ezatandikire kumuyiho mu bworo kandogu akazutunga 2023 nkatunga miliyoni emwe emitwaro 2 nagereka akaunti nkakozesa emitwaro 98 izo nizo naguzeroho ki empuni 2 buri impunu katunde emitwaro 35 emitwaro 7 emitwaro 28 zasigiro naguraho ibyo kurya byazo cyacu natandikiraho emitwaro 1 nagura butsi ogu aine empuni 17 kandi akira kamazire yaguzere na poroti hamwe n'ebirunje bindi nko kwari kushoborora ebirunji ngiromwe ebirunji abo kuba empunuka zuko amasagazo hati ningatankahi ningihayo hati ngato mutoke rwanje kumbe ni nyamuko nembe ni nyamu bitoke nkamukaga hati ndeni nyamu kikumi. Okay. Na no mwanya muri project yanje ninjikunda umwanya ogunkutunjiraho numuki. President Museveni bwa nyuma yo kutahira project eji aganiraho nabebembezi ahayorekere cya mugemeserize kutandike huru yo kurwana sobworo kuri wanye kisozo kunabeza yo mfamu yanjye shanga abantu baje bashitamiwo mu mabaraza gamaduko mukasheshe yemerero muzo ko muri mutiya wanange turi yawo mukora ki ate wekiri esente muzijjawa ate munange tuziraba bali yawo tufuireyo ninye ndukushasha ukubera rikira ati mwe kutagumenta tugambana watu na shujumire amakasha tunabiri ari kikumi nibaberewe n'entashye ngagana munana ari kikumi bedira sente umuzoro wabo ni sente ati ihanga nk'iriyo ndije kubarata nabwo ayorekere ngo kigendererwa cyo kuyabanya Uganda mu bworo kiriyo ni kikirira okurabira umusenteze miruka presidenta ayiniya kankaga nena yo bukuru ayina abana banyetsire konga takakwataga miliyoni mu magaraye niyo miliyoni yo kubanza kugikwata kan tuwe kana hana hona yinkuruka ushanga nibahereza ubujuruzuru bwo testimony ajumirira abo kwiba sente za PDM kandi yaragira bebembezi okukoro gwabo mbere kuza kwiba sente zo munako no magezi PDM ngubaziyo menya baya abo kwiba sente so ngana tima bebembezi ba RDC murebe ngo sente za hikaba abantu ba ahimbisiwe atuno bareba nore hatwaye umukazo huri n'umwami we umukazi wa mani atene mpuno manya makumyanga yi ikumira mushanju kana guzere ploti kanda apangise haru kwinge bicori omuribanda hakire mu billioni ziri ku 14 kandi arigeze billioni 12 nizo zagabirwe okuyobucwe kasha tunamwenda bw'abantu omubworo sonka itabebembezi umurimo gwanje gumbe nkora na personal nko mwebembezi mbire nindabamu ninchondoza nindeba sente za ba PDM basitungireje definitely tusanga mu challenges nyingi kandi umwebembezi wihanga ntuza kuzumuwanzurira kandi manya he will guide us naza kutugambira ngo kuturatwaza atkokoza ko mu district yetu eyisingiro twine benji wayemerero mbantu 10 kabuzo ati partial development model program sente zini kigasere roja kurebe mukono mwenda yona yaza higuru nibasima gasha kwa Timose Mushabe omuribanda